Pekrimik banyak ini kewetan hidup Jawa Latu bantuan pisang dan Indonesia nyawis kaki kita Nah pemegas kejening anak ibu Dewa sane sampun marang ke Prabu Ani Kejar jening patut sami Nah nabi kesane aturane dewa ujarane dewa patut dia satu dan Prabu Gede Uyaji coba dipenarkan dewa kedo masih banyak dewa mina bapa ane tuturang bapa uyaji konen membukti jani bapa Wala kini jendewa dani jani papola karena ya pobau sepatu asing jenih sing lantas anak ibu dewa ngenyengguhan bapu bokbok ngenyengguhan bapu bokbok hanya kecening asa kesih liyu pambubuti nandasan mak kebos bapun jani nato jani panjak idewoni yo lah panjak tuh yangon saksi jani
dan sang saya maring bapa nah dumada buat pembuktian bapun etenenan idewo kelawan panjang idewo ni sinulan rasaan kayu tekan batu nah jening tuh tinggalin ada yang punya biu aneh syubuh jani biune tenenan la karo de foto maning abang pesukuah abang membukti buat kesan hidup mabuah kalau punika tanpa pandaris bisa nih punika sampun makin betul maning semarihe punika idon bisa sampun mangken reki malih kadang lum bisa jangan bawahnya lambe semarihe punika jangan pisang punika ati buahnyane lambe lantang Abang itu sang pengabur hati ngagawo kepisahan pamane rare sidya sang maragenan yati benongan tenang kowe tenang punya biru mati
punika pisang sampun pandeng kewanten malih punika murid. Merasi dayang Nabi malih pisang punika pramangkin madaging buah. Rahamano kaleng Rikala sapunika raris ida yang berahmana keling mabawas. Benangis selamat dia putih sidang Nah cening sang Prabu nike kewampinan makadi ditiang purun mabawas tadi sami sampun minabde puniki benang sanewa warna selem persida atau kikian gajah kali putih selamat hati tur maning punika sanes Islam benangi puniki presiden atau kikian gajah kali putih ramang kinan putih kawarana nanyo Uyakti dan perharapan presiden raris benang putih punika malih mawon.